our own complete skincare series. ሙሉ የቆዳ መንከባከቢያ ሲሪዞች አሁን እጃችን ላይ ያለ ክሊንዘር፣ ቶነር እና ሞይስቸራይዘር ውስጡ ያለው እንግዲህ እያንዳንዱን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እንዴት እንደምንጠቀም አሳያችኋለሁ። መጀመሪያ በማንኛውም ውሃ ፊታችሁን ካረጠባችሁት በኋላ ክሊንዘሩን ፊታችሁ ላይ አፕላይ አድርጉ። ከዛ ይሄንን ክሊንዘር ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ቆዳችሁ አብዞርብ እስከሚያደርገው እስከሚመጣው ድረስ በደንብ አቆዩት። በደንብ ማሳጅ እያደረጋችሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ ለሁሉም የቆዳ አይነት ተመች ነው። Similarly, eye area is more delicate than face skin. So be careful. Massage the neck. We can also tell you how to control your dark circles. Keep massaging with cleanser until it is totally absorbed by the skin. We will leave it for 10 to 15 minutes because it contains Ganoderma, which has no side effects. After 15 minutes, cleanse it with ከ15 ደቂቃ በኋላ በንጹህ ስፖንጅ ፊታችሁን ጥረጉት። After this, we are going to scrub with our Genozid 3-in-1 3-in-1 ኮፊ ካላችሁ በሱኛው ስክራፕ አድርጉት። Ganoderma in coffee. ስኳር፣ Sugar scrubs our face for the removal of black and white heads. Milk gives softness and brightening. Again, Ganoderma gives shining to your skin. Before applying scrub, you spray water and then apply coffee on face thoroughly. Scrub is used for removing blackheads and whiteheads from nose and chin. Then we need to massage nicely on nose and chin in rotational movements. You leave the scrub 10 minutes on your face for better results. After 10 minutes, we remove scrub. Everyone asks ከዛ how ከ10 much ደቂቃ time በኋላ to scrub. ይሄንን ስክራብ ከፊታችን ላይ When the sugar is ሪሙቭ melted on your face, ስኳር መኖሩ ደግሞ ቺክ ባቆር ነገሮችን ከፊታችሁ ለማጥፋት በጣም አሪፍ ነው። ከ10 ደቂቃ በኋላ ወይ ታጠቡት ወይ ደግሞ በስፖንጅ በንጹህ ስፖንጅ ጥረጉት። ከዛ ከስክራብ በኋላ ፊታችሁ ማብራት ማንጸባረቅ ይጀምራል ማለት ነው። cleanser, toner and moisturizer. We have already used cleanser. ክሊንዘርን ተጠቅመናል። አሁን ደግሞ ቶነር እንዴት እንደምንጠቀም Take the አሳያችኋለሁ። cotton, slightly spray water of moisturizer on your ሁለት ወይ hand 3 and ጠብታ apply እጃችሁ ላይ as I am አድርጋችሁ applying. ከዛ በደንብ ማሳጅ ማድረግ ነው። እኔ እንደማሳያችሁ አፕላይ አድርጉ። This is our last step of facial. Now see ይሄ the እንግዲህ shine and glow on የመጨረሻው our skin. ፌሻል Now ስቴፓችን I ነው። am going to tell you how our ከዛ Genozid እንግዲህ skincare ስኪን treatment ኬር series lives ሲሪየሶቹ on daily basis. ትሪትመንቶቹን እንዴት When we በየቀኑ awake in the morning, መጠቀም take 2 እንዳለብን to ደግሞ 3 drops of አሳያችኋለሁ። cleanser, apply on your face, massage nicely and gently, and leave it for 10 to 15 minutes. Then after wash your face, take 3 drops of toner and apply on your face. በደንብ Then አፕላይ after አድርጉ። that, apply ከዛ moisturizer. መጨረሻ ላይ ሞይስቸራይዘርን አፕላይ ታደርጋላችሁ። ይሄ እንደ This ሴም ፕሮሲጀር ነው። moisturizer ማታ works also ጠዋት as a መጀመሪያ sunblock. ክሊንሰሪንግ ጄሉ After 10 to ከዛ 12 በኋላ days of usage, ሞይስቸራይዘሩ you can see your ከዛ skin በኋላ glowing. ቶነሩ ከዛ በኋላ ሞይስቸራይዘሩን Everyone asks ሶስቱን about እንደዚህ the ያደርጋችሁ price as they አፕላይ think it is costly. አድርጉት። But ብዙ it ሰው is ዋጋው not ውድ costly ነው እያለ because we ይጠይቃል። use ግን these products ውድ round አይደለም። about ምክንያቱም ይህንን ፕሮዳክት 2.5 to ከሁለት 3 months. ከወር ከግማሽ ወይ እስከ 3 ወር ድረስ See your face in mirror. ነው ማለት ነው። እና እንዴት ነው ፊትሽ አሁን ስታዩ? አዎ በጣም አመሰግናለሁ እያለች ነው። የሚገርም ነው፣ ደስ የሚል ነው። በጣም አብርቷል፣ አንጸባርቋል ፊቴ እያለች ነው። ሻይን አድርጓል እያለች ነው። And we use this, yeah. ከዛ ይህንን ፕሮዳክት ዴይሊ መውሰድ አለብኝ ነው የምትለው። ሪሊ በጣም ኢንተረስቲንግ ነው። Welcome, Hibba, welcome. And use the product, it is very good. There is no side effects ፕሮዳክት also. ተጠቀሚ። That is the most important thing in your product, that there is no side effect and give you this result from the first Same time, yeah. Yeah, in the same time, from the first time you can see the result and you can feel it. It's like a baby, you can see. Yeah, there is. Thank you so And much. we do our facial in parlors. After 2-3 days, the result is coming. But this facial, same time you feel the result. Yeah, that is the There most there important thing yeah. in your product. I'm Okay. so glad for you and for, Okay, for thank you, your Hibba. product to Thank make you. You give something me like time. that.